الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منا وإياكم من النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد يبشر الله سبحانه وتعالى الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الله يقول سبحانه وتعالى ما يقول قد يكالك الله سبحانه وتعالى وتزاسوا إلى الإسلام. أيها الإخوة الكرام وبنو الإسلام، نواصل درسنا مستعيذين بالله مستعينين به متبرئين من كل حول وقوة إلا به. دكم الجيس ومرجع مجتوبيت كتاب الكبائر يجتابوت تكورك إبزاها بكروء إسلام وقمكو يرينا. وقد بدأ المصنف رحمه الله بذكر كبائر القلوب. ومغالي سوي كتابوت يتانجر ينبزاها بكروء المتمة والإسلام. وسبق أن ذكرنا تقام زيوكو الكبائر تنقسم إلى قسمين: إبزاها بكروء ومنكرة برد بقوانجام وبيتشببري. القسم الأول يجب تعمرين كبائر القلوب، نبزاها بكروء بكروان المتمة برد بإسلام. برد المتمة هربزاها بكرة أليكو بتغرغرة ويبا إنداني ممتمة كالحسد يساري وبغض المؤمنين نكجر الوانغو أمام رمانا وكنزب الله سبحانه وتعالى والعجب نكيتا غاريرا والكبر وبغيبون كبري يجلس نبزاها برد بكروان المتمة بإسلام. وهي من الكبائر كان بمبزاها بكرور طورة إسلام أبقوا بكيغو وطورة وإلا بتامجو أكزيسانغا ممرو جهنم والعياذ بالله. القسم الثاني يجتا كبيري ني كبائر الجوارح، نبزاها بكرنا نون بكربون ينجزوم به بغرغرة كالسرقة مكيبة. وكذلك أيضا nanone zina ubusambanyi n'ibindi byaha byose ngibyo ngibyo walmaisir no gukina urusimbi n'ibindi ngibyo ngibyo Islam. Ibyo byaha nabyo biri mu byaha min al-kaba'ir, mu byaha bikuru ariko bikorwa n'ingingo z'umubiri. Wal musannif rahimahullah umwanditsi w'igitabo Allah mugirire muwe we yatangiye igitabo cye bizikri kaba'ir al-qulub, yatangiye igitabo cye agaragaza ibyaha bikuru bikorwa n'umutima wa Islam. Intego muri aya masomo no kugira ngo Islam amenye ibyaha bikuru anagerageze kubyirinda Islam, kubera yuko ibyaha uko byagenda kose biri mu mpamvu zikomeye cyane zigabanya imani y'umuntu. Wal billah, Allah biturinde. Waqad yasilu al-amru ila ar-ridda, umuntu kubara kwijandika mu mwanda w'ibyaha bishobora kuzanarangira bimugejeje muri ridda ugasanga bayi murtadi wal billah. ولهذا قال الشاعر نمنظر المسيزي وفوزنغو: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى واصنع كماش فوق أرض الشوكة يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ويمسيزي رمزنغو: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى. gicaha mu ruka gisuzugure mu Islam, cyaba ari cyaha gikuru ruka gisuzugure, cyaba nacyo nabwo ari cyaha gitoya buryo ruka gisuzugure mu Islam. Reka ibyaha cyangwa se reka icyaha aho uko cyaba kingana kose utitaye ku ngano yacyo. Fahuwa tuqa, uko niko gutinya Allah subhanahu wa ta'ala yabyo mu Islam. Wasna' kamashin fawqa ardi shawkati yahdharu ma yara, ngo ujye witwararika wigengesere wirinda kugwa mu byaha, umere nkaho uri wa muntu uri ahantu hari amahwa n'ibicupa ugendesha ibirenge. Murabizi uburyo bayigengesera kugira ngo batagira ikimwangiza, haba ihwa cyangwa se icupa. Muzarebe umuntu aramutse aba yari ahantu hari amahwa cyangwa icupa, uburyo agenda yigengesereye kugira ngo hatagira ikimukanagira.
akareba aho ari buze gukandagira heza hatari buze kumwangiza mu kirenge cye. Ubwo nawe rero ukugomba kwitwararika binarenze uwo nguwo, wirinda kugwa mu byaha mu Islam. La tahqiranna saghiratan, gukandura menye icyaha uko cyaba kimeze kose ntukagisuzugure, kabone n'uko cyaba ari gitoya. Innal jibala min alhasa, kuko burya mu musozi ujya kungana gutya ukaba umusozi waratangiye utuntu tw'utubumbe utubuye tugenda twiteranya bikazarangira umusozi ubaye umusozi. Ibyaha uko umuntu akomeza kugenda bisuzugura burya bigenda biba ikintu kinini kuzageza ubwo byoretse nyirabyo abayisilamu. Walihada umuyisilamu agomba kugendera kure n'ibyaha, akaba umugaragu mwiza wa Allah subhanahu wa ta'ala. ثم عقد المصنف رحمه الله في كتابه بابا، nyuma umwanditsi w'igitabo yakoze undi muryango mu gitabo cye, fasamahu awita babu dhikri mawaddati a'da'illah, umuryango wo kwibutsa abantu yuko min al-kaba'ir, mu byaha bikuru wa Islam harimo kugirira urwango nanone awliya Allah, abakunzi ba Allah subhanahu wa ta'ala, aho ukagirira urukundo a'da'ullah, abanzi ba Allah tabaraka وتعالى. فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. ibi nabyo biri mu byaha bikuru bikorwa n'umutima w'Islam. Umuntu kugirira urwango awliya Allah, abakunzi ba Allah tabaraka wa ta'ala. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allah yagaragaje ko burya gira abakunzi, Allah abemera Imana arabakunda. Iyo Allah wamwemeye ukamusari gatanu ku munsi, ukamugerageza kwitwararika ku mategeko ya Allah, burya uburu umukunzi we. Wa hadi sifa Allah arayigira iye yo gukunda abakunzi b'Islam. Allah arakunda subhanahu wa ta'ala, inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah yaragaragaje ko burya akunda abamwicuzaho, akanakunda n'abisukura. Iyi sifa igaragaza ko Allah arakunda burya. Allah tabaraka wa ta'ala arakunda, Allah narabakunda nabemera Imana. Umuntu kugira urwango awliya Allah, abakunzi ba Allah subhanahu wa ta'ala, ahubwo mu mutima we akimakaza urukundo kuri a'da Allah, kubanzi ba Allah subhanahu wa ta'ala, hadi kabira min kaba'ir adh-dhunub. Iki ni cyaha gikuru mu byaha rutura umuyisilamu agomba kugendera kure. Wa qawlullahi ta'ala, umwanditsi w'igitabo yazanye aya aravuga ngo Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an yaravuze ngo la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al-imana wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ila akhir al-aya. Allah muri aya yaravuze ngo la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, ngo ntagiye na kimwe uzigera ubibona kubemera Imana babandi ko kubemeye Allah subhanahu wa ta'ala bitari mu buryarya, wal yawmil akhir bakaba banemera umunsi w'imperuka ko uhari bazahagarara imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ngo ntibishoboka yuko wababona yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu, ngo bagirira urukundo babandi bamaze kugaragariza urwango Allah n'intumwa ye. Ngo ntabwo abemera Imana uzigira ubona bagira urukundo babandi batangarije ku mugaragaro urwango Allah subhanahu wa ta'ala ndetse n'intumwa ye Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, walau kanu aba'ahum, ngo kabone n'ubwo baba ari ababyeyi babo. Qala al-musannif, قال الشارح شيخ صالح الفوزان رحمه الله تنسي حفظه الله ورعاه، عليكم سؤال رأي آية فوزان يرمز له هذه الآية، آية نزلت في أبي عبيد بن الجراح رضي الله عنه. آية إمام بكم ونككوايو يمنوت كمو مغابويتك أبي عبيد بن الجراح ويمغابو رضي الله عنه يرمز صحبكم يتاني لما قتل أباه يوم بدر يهوري ينسى مرغم بتبدر. ويأبو عبيد بن الجراح رضي الله عنه أسلم ويرم إسلام يمي رسول صلى الله عليه وسلم، وأبوه إسى كان مشركا
ويرم باني كنمانا كان من مشرك قريش ise yaragikomeje gutsimbarara kugusenga amasanamu no kurwanya ubutumwa bw'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Uyu ise wa Abu Ubayd ibn al-Jarrah bahurira mu rugamba bita Badri kuko mu rugamba bita Badri w'Islam nirwo rugamba rwa mbere mu mateka y'Islam Rasul sallallahu alayhi wa sallam yarwanye bwa mbere Badri. Uru rugamba abo Rasul yarwanaga nabo sallallahu alayhi wa sallam barimo mukubye inshuro 3 mu mubare kuko bari 1000 mu gihe Rasul we nabo yari kumwe nabo bari 300 barengaho bakeya cyane. Urumva rero mukubye inshuro 3 sallallahu alayhi wa sallama. وزين لهم الشيطان أعمالهم وقال لهم لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. شيطان رجل يوشا القريشي أرامرتي rwose mujye guhana uriya Muhammad umaze kwigira intakoreka. Uyu munsi ibyo bigomba gusobanuka. Umwe mu bantu arababwira ariko nyamara Muhammad ushaka twamwihorera kuko n'ubundi icyari gutuma turwana nawe cyarokotse kuko Abu Sufyan radiyallahu anhu طبعا حين ذاك كان مشركا yari atakabaye mu Islam ntabwo yari akabaye mu Islam icyo gihe yagiye kurangura muri Sham ya none ugira ko Sham ya kera ubigizwe n'ibihugu bine muri iki gihe ariko kera babitaga Sham ni ibihugu bine iki gihe Jordania na Palestina na Syria na Lebanon. Ibihugu kare bine kera bitaga Sham byari ikintu kimwe. طيب ورسول صلى الله عليه وسلم amenye ko Abu Sufyan yagiye kurangura imari y'abakuraishi guhaha muri Shami. Rasul kharaja ma'a ashabe al-qarib. Rasul yarasohotse hamwe n'abasahaba be bake bajya gutangira iyo mari kugira ngo bayake Abu Sufyan igume i Madina nkuko nabo babatesheje bakabambura imitungo yabo bakabirukana muri Makka. Imitungo yabo bakayigabagabanya n'amazu yabo n'imitungo yabo. Ibyo urabizi abasahaba barabibakoreye. Abakuraishi barabamenesheje babirukana muri Makka barabatesa imitungo yabo barayigabagabana amazu yabo barayatwara. Abasahaba bimukira Makka na afwan bimuka bava Makka bajya Madina. Imitungo yabo abakuraishi barayigabagabanya barabamenesha. Rasul nawe amenye ko hari imari bavuye kurangura abakuraishi muri Shami. Rasul yaragiye nawe ajya kuyitangira kugira ngo ayibake nk'inyishu nawe ibyo babakoreye mu byabo babaze. Abu Sufyan abimenye kuko niwe wari uyoboye iyo mari abimenye ahindura inzira farata bino Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul iyo boro ibiramucitse. Abakuraishi bamenye yuko alhamdulillah Abu Sufyan iboro yayicicishije Rasul sallallahu alaihi wasallam ntagabashije kuyifata. Abu Jahl kimara kubimenya imaka aravuga ati Muhammad akanagasuzuguro yarashatse no kutwambura ibyacu tugomba kumukomesha kuri uyu munsi akumvuka naye. Bategura urugamba bita Badr. Bajya Makka bamwe barababwira bati nyamara ikinyenzi nuko iboro yarokotse nareka ntabyo kurwana na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abandi bati oya mugomba kumukubita mukamwumvisha iryo kosa yarakoze ntazongere no kuripima kongera kurikora. وزين لهم الشيطان أعمالهم. شيطان لازا في سورة الناصح الأمين. شيطان له إلى زموششو يمجانا موام ميزة إلى بغيرتي لا غالب لكم اليوم من الناس. muhumure Muhammad yabatsinda uyu munsi mugere mukubite akagasuzuguro yaramazanye kukubambura iboro yanyu mugomba kumuha gasoko ntazongere n'undi munsi. Wa inni jarun lakum kandi kumwe namwe muzindi mugira ikibazo muratsinda. فلما ترى الفئتان ماذا نكص على عقبيه. نعم شيطاني urugamba rutangiye rwa Badri abona Rasul sallallahu alayhi wasallam ari musada afite ukomeye cyane. Allah yasamanura abamalayika musawimi bambaye imyambaro yera bambaye uniform bose baje kwifatanya n'abemera Imana muri Badr.
baje kwifatanya n'abemeramana muri Badr. Shaytani ababonye ayitahunga arababwira ati inni ara ma la tarawun, yashwi murambabarire hari ibyo ndi kubona mwebwe mutari kubona. Muhammad ya rusala ukaba malaika baraje bamanuka nk'ibifaru baje kwifatanya n'abemeramana muri Badri. Yasobanutse Islam. Uru rugamba Badri rero rwari urugamba rukomeye cyane. Shaytani yoheje abakuraishi ngo bajye kurwana na Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa khasiru wa khabu, babihombera abakuraishi. Icyo gihe hapfuye abakuraishi 70 kandi bakomeye bikomerezwa mu bakuraishi. Ba Abu Jahl naho bapfiye, ba Abu Jahl n'abandi ngabo bari batesaga Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, batesaga Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Iyi aya ngo yamanutse kuri uyu Abu Ubayd ibn Jarrah radiyallahu anhu. Uyu yahuriye na se muri Badr, muri urwo rugamba rwitwa Badr. Ise yari mu barwanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umwana ari kumwe nande na Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, bahurira muri Badr, bahurira muri rugamba bita Badr. Faqatala abahu, uyu mwana urumva imirwano ye birangira ari yo wishese muri urwo rugamba. Yani umwana nase bari kurwa uyu mwana birangira ari yo wishende ise, haythu kana abuhu mushrikan yuqatilu almuslimin, kuko ise yari kumwe n'abakuraishi ku ruhande rw'abakuraishi muri babandi barwanyaga Rasul sallallahu alayhi wa sallama. Faqatalahu ibnuhu likufrihi billahi azza wa jalla, uyu mwana birangira ari we wishese muri urwo rugamba rwa Badri. Walam tahmiluhu al-ubuwa aw al-bunuwa, ntabwo yigeze yita uyu ni data cyangwa se ise nawe avuye ngo uyu umwana wanjye ngo ntabwo tubarwana. Bahuriye mu rugamba, ise ntiyita ngo uyu umwana wanjye, n'umwana nawe ntiyita ngo uyu ni data. Kubera ko iki, umwe ni aduwullah, umwe ari umwanzi wande wa Allah, undi ari waliyullah, ari umukunzi wande wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa anzala Allahu qawlahu, Allah arangije manura iyi aya ivuga ngo la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, ngo ntibishoboka na gato ngo nagenda kimuzije ubona babandi bemera Allah subhanahu wa ta'ala bakaba banemera n'umunsi w'imperuka, ngo nagenda kimuzije babona yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu, ngo bafitiye urukundo babandi bamaze gutangariza urwango ku mugaragaro Allah n'intumwa ye. Walau kanu aba'ahum, ngo ukabona nubwo baba ari ababyeyi babo. Iyi aya manutse kubera abantu babiri bahuriye, ise n'umwana bahuriye muri Badiri. Umwe ashaka kwica undi atitaye ngo uyu ni data, undi nawe atitaye ngo uyu ni umwana wanjye, kubera yuko bombi icyo bapfaga Allah tabaraka wa ta'ala, bapfaga Allah subhanahu wa ta'ala. Walau kanu aba'ahum, ngo nubwo bari base aw abna'ahum, cyangwa se ari abana babo, aw ikhwanahum, cyangwa se ari abavandimwe babo, aw ashiratahum, cyangwa ara babo ba hafi. Allah arangira ngo ulaika kataba fi qulubihim al-iman, ngabo bazara ngo ni sifa yihe yo gukunda no kugira urukundo abakunzi ba Allah subhanahu wa ta'ala. Mukataba fi qulubihim al-iman, ngabo nibo imani zabo zishikamye. Allah subhanahu wa ta'ala imani yabo arayishima. Ubwo twungutse muri aya Islam yuko mahabbatu awliya illah, kugirira urukundo abakunzi ba Allah subhanahu wa ta'ala, wa bughdhi wa kurhi, no kwanga mu mutima abafitiye urwango nde Allah subhanahu wa ta'ala, min al-iman, biri muri iman gasonto Islam. Wal aksu bil aks, ni kinyurano kino nido ni kabira min kaba'ir adh-dhunub, bitabidu katinu byaha bikuru yo binyuranyije n'ibigibi. Walakin ariko ibitunda kubisobanura Islam, iyo uvuze ngo runaka simukunda kubona yuko ari umwanzi wa Allah subhanahu wa ta'ala, la ya'ni, ntabwo bisobanuye al-i'tida'u alayhi, kumubangamira. Gasonto Islam mu buzima busanzwe ntabwo bisobanuye kumubangamira, ntabwo bisobanuye ngo umuhuguze, ntabwo bisobanuye ngo na'am umugirire iki, umucire urubanza nabi igihe uri kubona ari ufite ukuri. Gasonto Islam
Allah subhanahu wa ta'ala ibingibi yarabibujije muri Qur'an wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Allah muri Qur'an yaravuze niyo udakunda umuntu mu mutima ngariko ibyo nibizagutume umuhuguza cyangwa se umukorera zulma cyangwa se umubangamira ngo ukutamukunda, kuko kwanga umuntu ni kamere y'umuntu. Umuntu wese nta muntu kuri isi wavuga abantu bose kuri isi ndabakunda, sawa Islam, nkuko nta muntu wavuga abantu kuri isi bose ndabanga. Byasonze Islam, umuntu buryo Allah yamuremye mu mutima we agira icyitwa ugukunda no kwanga. Twe mu dini w'Islam n'uwo wanga ni haramu kumubangamira muri bwa buzima bwe busanzwe mu gihe we atagize gute atakubangamira. Byasonze Islam, umuntu ushobora kubutamukundira imyemerere ye kavuga ati uriya muntu we yemeza yuko Allah atabaho. Ni muzi ko abantu batemera kubaho kw'Imana, sibyo Abayisilamu abo bita al-mulhidun, abo bita al-mulhidun ntabwo bemera, barakubwira bati nta Mana ibaho. Wamubaza ati se abantu babayeho gute mu yango ngo twakomotse ngo isi yaraturitse ngo habayeho ngo ni bari big bang, sinzi ko babyita ngo iyi si ngo buriya ngo haba ngo byaraturitse ngo haboneka ikirere haboneka n'isi. La ilaha illallah. None se wewe waturutse ngo yangu twebwe ngo ari ingende ngo buri yangu ngo ari ingende twakomotse wala hawla wala quwwata illa billah. Allah muri Qur'an yaravuze ngo am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun, ngo bukoko abantu bariremye bishyiraho cyangwa hari ubashyize. Hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Igisubizo nuko hari wadushizeho Abayisilamu, sibyo Abayisilamu, kuko hari igihe kigeze kuba udahari, hari igihe kigeze kubaho, hari imyaka yabayeho udahari. Fa awjadaka Allah min al-'adab, Allah arangije agushyiraho nyuma y'uko utaruriho. Ubwo bisobanuye ngo ntabwo wishyizeho, nta cyishyizeho. Kullu mawjudin la budda lahu min mujidi, buri kiriho cyose ni ngombwa gifite uwagishyizeho. Dasobanutse Islam. Hatta nabo ngabo batemera kubaho kwa Allah subhanahu wa ta'ala, abo bahakanye Allah bakamugirira urwango rukomeye cyane. La yajuzu abadan, ntabwo byemeye ku Muislamu na gato al-i'tida'u alayhi, kumubangamira ndetse no kumuhuguza ndetse no kumukorera urugomo n'ibikorwa bishingiye ku rugomo ngo nuko mudahuje imyemerere. Dasobanutse Islam, mu mutima wawe ntabwo mukunda imyemerere yagize kuri Allah, ariko la yajuzu, ntabwo byemeye mu buzima busanzwe kumubangamira no kumutesa ndetse no kumwima ukuri kwe afite nk'umuntu muturanye ku isi. Dasobanutse Islam, hatta walau kana jarak, nubwo yaba umuturanyi wawe la ta'tadi alayhi, ntabwo byemeye kumubangamira ngo nuko maza atemera ukubaho kwande kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dasobanutse Islam, zimasai abantu bagomba kuzimenya, kuko hari abantu baterura izi aya wayitabbiquna fi ghairi mawadhi'iha, bakazishyira mu mwanya utari uwazo, ugasanga maza afsadu, barangije bibwira ngo ibyo bari gukora ni dini kandi ari ubwononyi no kwangiza no kubangamira ibiremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan ubwo twumutse yuko Abayisilamu min al-iman, muri iman umuyisilamu agomba kurangwa nayo harimo mawaddatu awliya illah, gukunda abakunzi ba Allah. Tuhibbu al-mu'minin, ugakunda bemera mana bagenzi bawe. Tuhibbu al-musallin, ugakunda basari gatanu ku munsi. Tuhibbu al-muhsinin, ugakunda bagira neza abandi bakora ibyo Allah ashaka. Hada min al-iman, ibi bigaragaza iman wa Islam. Wakadhalika aidan, nanone kutagirira urukundo babandi bamaze gutangariza urwango Allah n'intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam biqaidi, ariko nanone bishingiye kuki kubyerekeranye n'umutima. Ibyo bibera mu mutima gusa, sibyo Islam. Amma ibikorwa no mu buzima busanzwe abantu mubanye ubwo utegetse kubabanirane neza malam mada igihe nabo batakubangamiye. Dasobanutse Islam, ariko kabone nubwo wabangira mu mutima imyemerere yabo nibiguha uburenganzira kugira gute kubabangamira mu buzima busanzwe. Dasobanutse Islam, wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu. Allah ravuze ngo urwango ufitiye mugenzi wawe mu mutima ngo ntuzarushingireho umuhuguza cyangwa se umubangamira ngo nuko n'ubundi mutavuga rumwe.
لسورة الإسلام. طيب وقوله تعالى نمو عندي آية الله نفسه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. آية الله سبحانه وتعالى يأمن في من ترك الهجرة شحا kuri babandi baretse gukora hijira bava Makka bajya Madina ibyo bakabikora kuko kugungumira no gukunda imitungo batayisiga. Allah isabamanurira iyi aya ngo qul vuga ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kana abaukum ngo niba ababyeyi banyu wa abnaukum nabana banyu wa ikhwanukum nabavandimwe banyu wa azwajukum nabadamu banyu wa ashiratukum ngo nabanyu ba hafi umuryango wa amwalu iqtaraftumuha niyo mitungo mufite muhora muharanira gutunga wa tijaratun takhshawna kasadaha n'ubucuruzi mutinya yuko butagenda igihe mwaramuka mukoze hijira mukaba Makka mukajya Madina wa masakinu tardawunaha nayo mazu murimo muratinya gusiga ngo niba ari byo ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi ngo niba ari byo mushize imbere kurenza urukundo mufitiye Allah n'intumwa ye wa jihadin fi sabili mukareka no kujya gufasha Muhammad kurwana mu nzira ya Allah tabaraka wa taala fatarabbasu wa mutegereze hatta yati Allah bi amri kugeza igihe Allah azamanura itegeko rye ry'ibihano bije kubarimbura. Iyi aya iri kwerekana icyo Islam iri kwerekana yuko gukunda ibi bintu kabirutisha Allah subhanahu wa ta'ala ni haram min al-kaba'ir ijab. Gukunda imitungo ugakunda mazu ugakunda papa mama umugore ngo birenze gukunda Allah subhanahu wa ta'ala n'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku buryo ibyo Allah yavuze na rasulu bijya hasi y'ibyo ukunze mu mitungo yawe n'amazu n'amamodoka n'ibiki byose. Yani urukundo rwa Allah na rasulu imbere yawe rukaza n'urwa kabiri nyuma y'ibi ngibi Allah avuze bigera mu 8. Papa mama abana abavandimwe amazu ubucuruzi n'ibindi ngibyo akaba ari byo ngo ukunda wanashize imbere kurenza Allah n'intumwa ye ngo tegereza ibigiye kuzakubaho Allah subhanahu wa ta'ala azakumarira Islam. Ibi bikwerekana yuko uwakunda bino bintu uwakunda amazu ugakunda abavandimwe ugakunda ababyeyi mahabbatan tabi'iyya ariko rwa rukundo rwa karemano la yulamu ntabwo Allah bikuryoza kuko uburyo Allah aturemye umuntu akunda umubyeyi wese byo Islam umuntu akunda umwana we umuntu akunda umugore we umuntu akunda abavandimwe inshuti abe ba hafi umuntu akunda amazu ye urugo nta muntu udakunda urugo rwe nta muntu n'umwe udakunda amaza ubucuruzi bwa business ye kigenda neza ariko Allah aravuze ngo ibyo ngibyo uramutse ubikunze nta kibazo biba haramu ryari igihe ubirutishije de Allah n'intumwa ye igihe bavuze gasobanutse Islam. Ibyo gihe nibwo Allah abikuryoza. Ibi bikwerekana yuko Islam Allah niyo wibanze mu gushyira imbere n'abakunzi ba Allah subhanahu wa ta'ala nibo bibanze mu gukundwa kurenza abandi bose. Gasobanutse Islam. Yewe n'igihe Allah subhanahu wa ta'ala ategetse ngo abibanze mu mutima wawe n'abemera Imana babandi bakunda Allah subhanahu wa ta'ala. Burya muri iman umwemera Imana harimo gushyira imbere mu mutima we urukundo rwa babandi bakunda Allah subhanahu wa ta'ala. Bikaba haramu kugira urwango abakunzi ba Allah. Walihada Allah muri hadith al-Qudsi yaravuze ngo man aada li waliyan ngo umuntu uzagirira urwango umukunzi wanjye faqad aadamtuhu bil harbi azamenye ngo yani mutangarije intambaro hagati yanjye nawe kumugaragara. Waman harabahu Allah ghalabahu kandi uwo Allah rwanyije aramutsinda wa huwa shadidul mihal shadidul ghalaba. Burya Allah niwe nyiri gutsinda igihe cyose kuwakwiha ngashatse guhangana nawe subhanahu wa
ta'ala agaravuze ngo man aada li waliyan uzagirira urwango umukunzi wanjye abakunzi ba Allah ni bande Allah yabavuze ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu abakunzi ba Allah nabafite izi sifa ngo ni babandi bemeye Allah subhanahu wa ta'ala bavuze la ilaha illa Allah dasonse islam wa kanu yattaqun ngo kandi ibyo nibabivuge mu magambo gusa bagatinya Allah mu bikorwa bikanagaragara ku mutima no ku bikorwa umuntu nazavuze la ilaha illa Allah adasari naragize yidoje mu gihe umuntu mwemera Imana adasari adasiba ibikorwa by'idini n'ahantu kumufasha yarangiza bavuze ngo niye mwemera Imana abo Allah arabanza abemera Imana ni babandi bamwemeye nyabyo bitarimo uburyarya wa kanu yattaqun bakanarangwa na taqwa Allah mu buzima bwabo bwa buri munsi wallahu la yahdi alqawma alfasiqin ngo kandi abantu bazagira urwango abakunzi ba Allah bakanashyira imbere ibindi bintu bikabirutisha Allah subhanahu wa ta'ala abo ngabo ngo Allah ntabwo ajya yobora ntabwo ajya kuyoboka ingozi z'ibibi nk'izo wa qawluhu no mu yindi aya Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ngo wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar ngo muramenye ayuha almu'minuna yabira mana Allah yaravuze ngo wala tarkanu ila alladhina zalamu ngo muramenye ndimukihe cyangwa se ngo mugire mu mitima yanyu urukundo rwa babandi zalamu bavuye mu bandi kanyamana kuri Allah subhanahu wa ta'ala ngo nimuzaberekeza urukundo rwanyu fatamassakumun nar bitazarangira namwe mwisanze mu muriro nkabo wal iyad billah la yajuzu abadan min al kaba'ir mubyaha bikuru harimo guha agaciro no kunyurura urukundo rwimaze babandi bagize gute batangarije Allah yuko bamurwanya we n'intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akaravuze ngo fatamassakumun nar ngo nawe mutazisanga jahannama mwisanzemo kubw'icyo cyaha gikomeye wa qala abu al-aliya yaravuze uyu mutabi'i la tardaw bi a'malihim na'am yaravuze ngo la yajuz yani la tamilu ilayhim bimadhihim wa thana'ikum alayhim wa ta'dhimukum iyyahum لأن كل ما يؤدي إلى تعظيم هؤلاء فهو من الركون إليهم يعني الله سبحانه وتعالى من آية أبو جيجير من رمانا gukunda no gufana uwamaze gutangariza inde Allah ni numwe urwango byasobanutse Islam wa hada yunafi kamal al-iman ibirupingana na imani umwemera mana agomba kugira nzima kuri Allah subhanahu wa ta'ala وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تميل إليهم كل الميل في المحبة ولين الكلام والمودة ونولي ابن عباس رضي الله عنهما أريد سؤال رأيها آية يعني ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا بالنار ابن عباس يرمز لا تميل إليهم كل الميل في المحبة ورمي وتنغرج الله أرغوانه قرآن أرغوانيا نقول نوزا ميركزو كون أرغوان البوسي ولين الكلام ndetse ngo unashaka kumwereka yuko nawe nzariho ari haki ari ukuri fa la yajuz ibi ntabwo byemewe walakin ibi nk'uko nabivuze ibi ni fil qalb mu mutima dasonse Islam amma nawe mubyerekeranye n'imibanire y'abantu umuntu ubwo yaba ahakana yuko imani itabaho la yajuz ntabwo byemewe kumubangamira ibyo ni ibyo we yibereyemo bye mu gihe atakurwanije n'ibiki ibyo ni ibyo utegetswe no kumuha ukuri kwe muri bya bindi abantu bahuriyeho bya kidunia mu muganirane niba n'umuturanyi n'umubangamira ntabwo gutwara iyo ni imyemerere yifitiye uyimwangira mu mutima wawe ariko ntabwo umubangamira mu bikorwa byasobanutse Islam hadithi ya nyuma umwanditsi w'igitabo yazanye ni hadithi ya ibn Mas'ud radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'u man ahabba al-mar'u ma'a man ahabba طيب هي حديث الإسلام هي حديث في سبب الورود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة حرموت سمي أمدرو حرمين والصحابة يراجع أبز الرسول صلى الله عليه وسلم أرمو وزتي متى الساعة
يا رسول الله إمروك إذا برجاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ميمنا محمد صلى الله عليه وسلم يرجع المسلم زغو وما أعددت لها wowe urimo urambaza ngo imperuka izaba ryari ubundi se wowe urimo urayitegura ute urimo urakora iki igihe yaramukije byibuze yagusanga uri ku murongo mwiza urimo urayitegura ute mbere yuko umbaza ngo ni ryari ubwabyo wowe urimo urayitegura ute ko wemera ko imperuka ihari icyo wowe utaramenya ni ryari izaba wowe urimo urayitegura ute imyiteguro yawe igeze witegura iyo mperuka ibi biri muri hikima za Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul aragiye umubazaga ikintu aho akakwerekeza ku kigufitiye akamaro kurenza icyo uri kubaza. Rasul sallallahu wowe uri murambaza ngo imperuka izaba ryari ikingenzi nuko twemeranya ko imperuka ihari. Kwibaza ngo izaba ryari cyangwa se gihe ki ibyo nta nyungu tubifitemo, ahubwo icyo twe dushinzwe tunasabwa ni ukuyitegura. Rasul aramubaza ngo uri murayitegura ute? Qala wa musahaba ranje rasubiza ngo la shay'a yerwose ya Rasulullah nta myiteguro yindi hambaye mfite kuri iyo mperuka illa anni uhibbu Allah wa rasulahu gusa icyo nzi cyo mfite nuko nkunda Allah n'intumwa ye. Icyo cyo ndagifite uhibbu Allah wa rasulahu nkunda mu mutima wanjye harimo urukundo kuri Allah n'intumwa ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Icyo nicyo mfite ariko ubundi mu myiteguro yindi nta kindi kidasanzwe nafite ya Rasulullah. فقال عليه الصلاة والسلام رسول الله جل وعلا أنت مع من أحببت وهو يوم القيامة أزازوك أولكم ناوفوه أكونا نبكونا الله وكبكونا الرسول أزازوك نلوم إيمان محمد صلى الله عليه وسلم. إمام الحديث إمام تجي تمييزني المرأة سأقول كيف أن المرأة مع من أحب أمونوس azazuka ariko umwe murapfuye akunda niba ukunda bemera Imana mu mutima wawe ukunda bemera Imana abakunzi ba Allah wallahu uzazukana nabo. Ndabese abayisilamu niba ukunda shaytani n'abambari bayo wallahu uzazukana na shaytani yawm al-qiyamah. niba ukunda Firauna uzazukana nande na Firauna. Ya salat islam ili dalili kukwereka ngo al-mar'u ma'a man ahabba yawma al-qiyamah umuntu no kuzuka yawm al-qiyamah umuntu azazuka ari kumwe abarizwa mu tsinda ryabo yapfuye akunda Islam. No mpamvu gukunda no kwanga mu dini w'Islam bifite naam icyitwa yari bifite umurongo mugari Allah atanze nyuma ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Fa'ala kulli hal umuyislam arasabwa gukunda abakunzi ba Allah subhanahu wa ta'ala akagirira urwango babandi batangarije urwango Allah n'intumwa ye ariko ibyo ngibyo ni mu mutima akirinda kubabangamira mu buzima busanzwe kuko Allah yarabyamaganye wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu. Urwango mufitiye bagenzi banyu ngo niruzatume mubahuguza cyangwa mubabangamira cyangwa se mugira imyitwarire mibi yo kubakorera urugomo igihe bo ntacyo baratwaye. Ibyo ni ibyawe niba runaka utamukunda mu mutima wawe ibyo ni ibyawe ariko mu buzima busanzwe mubanyemo ntibiguha kumubangamira cyangwa se kumuhohotera kuko mwese muri bene Adamu mutuye ku isi. Naam buri wese naam mu mutima we afite ibyo yemera n'ibyo yahakana. Uwo mutemera kimwe la yajuzu na mubiyeme kumubangamira igihe watakugize gute atakubangamira byasobanutse Islam. Ariko byerekeranye n'umutima muri imani arimo kugira urukundo abakunzi ba Allah no kugira urwango abanzi bande ba Allah subhanahu wa ta'ala. N'umuntu uzagira urukundo abanzi ba Allah amenye ngo na yawm al-qiyamah azazukana nabo byasobanutse Islam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.